Hello muntina namite hozo si limna kahin nei kinon chole tuni khu lajing nisim som lagi sang ni le som ni luguma dingin jong thusu chum chum ho phun do na nei kitaw hiti Suspension of Operation Agreement palke dana ngona zin Manipur Sarkarin Kuki National Organization KNO le United People's Front UPF hinga thupi khota anizina hi KNO to UPF chairman le secretary mina achisa lajing nisim sakini huwa Official Communication athod na chun JMG chairman jong hi Commissioner kam secretary tu nai cha state sunga jalanam ka buin ho SO kadar ho to kigui job na hum do dana ngo na khota ta hum do ina sizina hi Sarkar thu thot chun asai bena thur kim masadung zuin SO agreement noya kadar hon amho designated kem ada lawa galman chapoma galmun azu danovin akisizin Sarkarin hiji hi SO agreement pumpia thudo pindo sanale ta sana suke na kichinten akilayati gi na sudo na chun Sarkarin kadar koitabong ground rule ho pal kya designated camp polanga galman chapo do ham ahi lo zongle dan to ki tulwa chatlo ho chu gamsung dan noya ki thamdinga hi tin asizin hi asai bena yamtia hijia panla na hi loikhom na lamkai to agwa kitu job na kun ahi na akihe dole Sarkarin kiloi khom na chunga dan dungzuya achamlowa got na kipidinga hi tin asai bena hi Sarkarin dan palke kadar ho chunga apet pena disciplinary action la dingin kauna anizin chule SO agreement na ground rules ho khota azui angai dan avelin haten asai kidi Ejitupi ki bona LHSKUKITIME hi Governor Office, Chief Minister Office, DGP, Chief Secretary le Ministry of Home Affairs hi ngazong athot doina hi. Achisa niphe masanga Kangpopi District sunga Langka mini kithana Kuki National Front Home Secretary Zangboy Kipgen le KNF Thingnoi hon Panalao Vetia ngona kinei chu bulla bal nei lo thudi lo hi tin Kuki National Front in hilchit na aniyuvin hi KNF in simpani juntu so bolovin thilso achu Zangboy Kipgen jong ake kumpun kadar hon jong Panala puvi tin simpani juntu so bolovin hi hitabonga ngona kinei chu mikiloi khom na le lamkai ho sumin si na ding to gu na hin milham ho thina chunga changphat chum na ding holna man loading chu le mi khat sumin si na ding le nam chum chum ki ka kimuda umsa na dinga man loading a hi tin thu su sun akisi hitabong di lota ngon ni hon abol zom loading ovin KNF-in asayovin thu di lo mangcha chamna le nam chum chum ki ka buina umsa loading in asayovi thilso gimni hoa ngona ki bola hi le hichia ngona ki bol chu photchit na pi ngai hin gin mona thua bol loading a hi atiovi photchin na umlo ngona ki bol ho nga chamna na ding le nam chum chum ki tu ta chen khom na dinga panla zo dinga hi tin KNF-in asayovin hi Tengnopur District Saivum Hua 11 Indian Reserve Battalion IRB Headquarters Sading Tia Togun Kine Kuki Chiefs Association KCA Tengnopur District in Haten Dodal na Anayin Hichu Togun to Kisayin Alhami Pite Civil Society Organization Hole House Hoto Ki Hotu na le ki het saan Ompuitin KCA na Sinahi KCA chun asayna Manipur Pumpia Samlung Muna Dita Ahungum do Kasia Tengnopula IRB Unit Headquarters Sading Ahilo le Sim Doding Hi Kuki Chiefs Association in Aitia Kuna Anado Dalzinga Hiati Amuna Hole Hausa Ho Thusalova Government in Hichi 11 IRB Unit Headquarters Sanadia Tender Alhahi Kipam Loading Hitabong Togun Hi Agam Kaimi Pite Hi Hanlang Hausa Chule CSU Hizong le Thula Alova Ki Koina le Imachahama Salo na Khara Hi Tina Sayi Hichi na to na dingin contractor ho thupi le na to ding ki pizong le Tengnopur District a Civil Society Organization ho kinom loading na to jong ki bolsa loading a hi tuvi izam tia government le contractor hon hichi project na to in boltading atiu le tin la thua ki do dalding deilo thilsu ahum do le government le contractor hon mo ake pu diwa hi tin Tengnopur KCA chun asai kidi
IRB headquarters sim do ding akida hipun amawang gamsung thulela ahung thip dom gamsunga jamlelung mon ahung umtai akiti tingle sim do mo ahipuitin Kuki Chief Association Tengnopal District tu suchun asai kirin hei tu masangjema Tengnopal District a posting lekha ahung ki su do zowa Dr. Tamzon a posting munova report abalo zeuwa lekha anasu banjamin Tengnopal District a Kuki zo CSO hoti Hill Tribal Council more Kuki Chief Association Tengnopal District Kuki Women Union Human Rights KWU HR Tengnopal District Mulno Area Welfare Council le Kuki Students Organization Tengnopal District hon mi pite thalengin alungkim lodano aphongo vinahi tuka independent di ahito government authority ho akun nge na bonga na to ahung ke bolding kinyampumin akinga zingin ahin la tu san gezin Dr. Khatsebo aum na lai zetin aseuvi Dr. ho posting hi governor pan achisa July nisim somnilani sangni le somnil gumni khwa order anaso do ahitan to a hechitu hi government le Dr. posting mun zon lo ho ke ka ahitai tuvi Tulai district sungle hupi sunga dengue typhoid malaria le natgul za chum alen lai ta hin exam tia government in august nisim somna segi sangni le somnil guma kun hapta khat sunga abol dia lom ho ahin bol le kiphinna chum hongki bol pandinga hitan hitia deilo thil som le government in mozo si akipu dinga hitin cso le khachu chun asai be na hi Timpat ni chun Langmei Hon Deputy Chief Minister Lucy Di Hole Pomai Simlai Kiloi Khomna Pomai Naga Sidau Mai PNTM Ho Gari Kangla Tumbi Namdi Longkera Anasu Sit Piu Vina Hi Langmei Ho Chu Infer to Kangpo Pi Senapati Kizot Na Lamlinin Azot Pa Namdi Longkera Anapangwa Hi Kiti Thulut ki mudanin Langmei Ho chun Deputy Nemcha Kimgen Infara Airport Chidinga kigu na anei ahidan thugu amoji over ama chu lampia anatinding aguru ahi akiti hijia chu losidi khu gari le paumei simlai kiloi khomna ho gari zo anatin khawa hi akiti thilso to kisia paumei naga sidau mai PNTM in United Naga Council lekhaji anatharovin PNTM President Zauna Lamkai Chum Infara kin kho khadinga anakal so nawa gari chu anakilam tina kebuluin gari chu sunga kisema gophala ki kam hi atuvi gari an kham phadova asunga to hon ID card jong anavet so hi hejikeu chu hilowa gari a jong chu President Paumaina ga Student Union Kitia kita hi atuvi hitabonga henasasa kiloi khomna lamkai ho kibulu hi theilu dinga hi atuvi PNTM in Langmei Ho dinga pan ala jinga hin hitabong thilso hi PNTM panlan ho kehet pilo na tabong hi atuvi PNTM panlan ho akehet pilo a hi le Langmei Ho kito satalo dinga hi tien song thuso chun akisigi Naga sunga kipum khatna dinga khatla khanla na ho ki het pi ngai hi tuvi UNC hinga namdi longera Langmei Ho ahil thim dingovin nge na aneyovin hitabong thilsu chu umkida hen atuvi Langmei Naga Council Manipur LNC Amin thilsu chu wangsilum ta ahi atovin nemcha kipgen hongdinga hi tia thuki za jinglaya losi di khole paumei simlai kiloi khomna ho gincha lowa ahung phada hitabong thilsu chu analung kha hi atuvi losi di khole paumei simlai kiloi khomna ho hongding thu hetsa na hongkini masa hitale hitabong thilsu chu anom loadinga hi atuvi Mau Student Union in Zong Thilsu to kisaya thusu abolovin kitulo na le lunggel ke balo na omzong le buina siamlowa athu seila dinga hi atuvi tu pe na hi ki khan na hi lo le kipum khat na zo apoi mo hin hitabong thilsu chu om kilo na dinga akoi zo sim panla dingin tipna aneyovina hi Bharatiya Janata Party in Siampat Nison Kiloi Khom na sunga dinga lamkai chum an lengovina hi BJP National Secretary and Office in Charge Arun Singh in THUSOH na bol na National President Nitin Nabinin BJP member chum ho panmon anapi ekitin hichi THUSOH dung zuya National Vice President panmon kipihochu Vasundhara Raje Scindia Rajasthan Tirat Singh Rawat Uttarakhand Ram Mahadev Delhi Bagyan E Panda
Odisha, D Purandeswari Andhra Pradesh, Rekha Verma Uttar Pradesh, Varsaben Narendra Bhai Doshi Gujarat, Dr. Bharti Pravin Pawar Maharashtra, Sardar Manpreet Singh Badar Punjab, Lar Singh Arya Madhya Pradesh, Professor M Nagaraja Karnataka, Professor Tarib Mansoor Uttar Pradesh, Dr. Madhu Chandra Kar West Bengal Huvi, National General Secretary Organization Panmun BL Santosh Delhi, National Youth Secretary Organization Panmun Siprakas Mumbai Saudan Singh Chandigarh Akipilhani, Vinod Taudi Maharashtra, Sunil Bansal Delhi, Biplab Kumar Dev Tripura, Simriti Irani Uttar Pradesh, Dr. Satish Ponia Rajasthan, Gajendra Patel Madhya Pradesh, Sridevi Uttar Pradesh, Sanjay Bhatia Haryana Hocheng, National General Secretary Panmun AKPUV, National Secretary Panmun KP Hochu, Kavita Patidar Madhya Pradesh, K. Surendra Keralam, Dr. Bhola Singh Uttar Pradesh, Dr. Pradeep Verma Jharkhand, Jagdish Ishwar Bhai Patel Gujarat, Dr. Sandeep Pathak Delhi, Phangnon Konyak Nagaland, Sangeeta Yadav Uttar Pradesh, Anir Anthony Keralam, Dr. M. Venkatesan Tamil Nadu, Manoj Tigga West Bengal, Siddharth Shambhu Bihar, Dr. Swadesh Singh Delhi, Regan Deo Barman Assam, Rahan Gupta Gujarat, Jai Prakash Delhi Ahuvi, Chule National Treasurer Panmun, Piyush Gojar Maharashtra Kipin, National Joint Treasurer Rajesh Mangar Rajasthan, Central Office in Charge Tarun Chuk Punjab, Central Office Secretary Mahendra Pandi Uttarakhand, Northeast Coordinator Dr. Sambit Patra Odisha, Northeast Joint Coordinator Rajiv Babar Delhi, Ursia Coordinator Vishnu Det Sharma Madhya Pradesh, Ursia Joint Coordinator Panmun Rituraj Sinha Bihar, Vishnu Vardhan Reddy Andhra Pradesh, Morcha President Panmun Kipihochu, Yuva Morcha Dr. Hemang Joshi Gujarat, Mahila Morcha Rup Kumari Chaudhary Chhattisgarh, OBC Morcha Amapur Mauja Uttar Pradesh, Kisan Morcha Bansilar Gujarat Madhya Pradesh, C Morcha Shivesh Kumar Ram Bihar, SD Morcha Dr. Manalar Rawat Rajasthan, Minority Morcha Kunwar Basit Ali Uttar Pradesh, Media Convener Anir Baluni Uttarakhand, Media Co-Convener Panmun Kipihochu Ashish Susa Agrawar Madhya Pradesh, Pradeep Bhandari Delhi, Siddhaya Dev Delhi, Social Media Convener Deepak Hasge Chhattisgarh, Social Media Co-Convener Preeti Gandhi Maharashtra, Shivanand Videdi Delhi, Alok Bhai Uttarakhand Le, Arun Yadev Haryana Ahuvi. Manipur Governor Ajay Kumar Balain Ahung Lungding September Nisim Nile Assembly Hor Infara 12 Manipur Legislative Assembly ke pending in summon abolin ahi Simpanya Manipur Assembly Secretary din notification ahinta dovin Achisa August Nisim Somlalia Manipur Governor in Clause 1 of Article 174 of the Constitution of India Noya Amathuni Nikipi Dungzuya Assembly ke pendinga THUSOH anabola hi ekiti Notification dungzuya assembly hi nidan som lakhat le ki panding a hi. Simpani zan ki makunin campaign for just and fair delimitation in nikhoni gamsung pumpi general strike bolding in phundo na ani nahi. It is right to government in National Register of Citizens NRC update ke bol masanga census exercise bolding togun aumzia hi. THUSOH mi hoto ke ulim nakhara JFD convener Jitendra Ningombamin census ke bol masanga NRC update bol masadia avel vela IKCP authority ho hingat tip nakineza lekha le memorandum tampi zong ke pilu rahitan hiji dungzuin ke phinaza chumsum ake bolwangin government don sen ai koi poviti na segi hito bong togun hi wang serum da hin NRC update king hi mabana gamsumi pite ahi lo le agam nei te phathina ding ahi dan government in hello hi ati
tua strike ki bowling hi mi pite su gan thei sa ding bidoi ne za ki bol hi pun ama wang government in delinge na sa akoi lo zi zo hi ati strike hong ki bola ki pat ni khuni chan ge ya government tip bia om na lai le ki phin na hi lo le strike zong khau cha ki bol na lai ding a hi ati Manipur Police on Sempat Nichun, Singzamei Police Station Hope Sung, Tongzu Part 2 Akun, People's Revolutionary Party of Kangli Park. Pripaga Kedar Khadle, Court Sira Makivei Khad Amando Vinahi, Akimando Tingnoi Pachu, Kanguzam, Singhazit Singh Allies, Malim Nganba Ahin Chule, Court Sira Makivei Pachu, Boicha Hekiti, Amani Su Singzamei Police Station Hope Sung, Tongzu Part 2 Akun Amado Ahi. Assam Rifle Hall le Churachandpur numei police hon thugu amodung zuyova search operation abol nawin nupi khara konin 2.364 kg gi heroin number 4 amando vinahi heroin ho chu sawon khum zakhat le somko le segia kichu nahin asuma dangka krul 4.7 hiding a hi akiti ginmo amano chu nemne hoito thang wife of pautin mangto thang Leikol village Kampopi district he ekiti kamnathe ho chu police ho khurin apilo rovin thudo aboldung zuyovin khulchil na zong apantawin a hei achi sa august nisim somluguma chun Assam Rifle le Mizoram police in ngopa saitu district a gari kha anunglang number plate nunga heroin number 4 1.180 kg anamanu vinahi sipi ho chun thulu amodung zuyova lamli na gari chu anangawa gari sung khulchil na anapolovin gari nunglang number plate nung ahondo ule heroin chu anamuda wahi heroin ki mudo za chu sabun khum zakhat laku wahin amana hile dangka 8.85 crore verman heading in asayo vinahi gari in tormi khato gari zong chu anamanu vinahi tu ni kho adia thu su la khom chum chum phun do na nei thiu hi chen chu hi tan ti